my YouTube family. Murakaze neza kuri YouTube yanje. Ubundi mureba amafoto ibintu nabazaniye bisa neza. Ushaka kuberwa wese anyandikire kuri Instagram yanje mbabwire ukuntu ibageraho. Ubundi murebe ino video nshasha. So guys, uyu munsi naje kubereka ukuntu wikorera umuti wa grippe cyangwa se winkorora ukawuha abana bawe bagwaye. Ibyo ni ibikoresha ukeneye ibintu bibiri gusa kugira ngo ukore uyu muti wawe. Uyu muti wafashije abana banje cyane bagwaye amagrippe, uzubafasha bafite inkorora nyinshi. Uko ndi kubigenza na ama steps make ashobotse. Rero nawe gerageze mu rugo, uraza gufasha abana bawe kubamara inkorora yabo cyangwa grippe zabo, ariko mwibuke ntabwo ugomba kuha umwana uri munsi y'umwaka, kuko umwana uri munsi y'umwaka ntabwo yemerewe gufata ubuki. Rero mugerageze uyu muti urafasha cyane. I recommend this medication so much, kandi wawikoreye. Jewe imiti bampaga kwa muganga ntacyo yafashaga abana banje bagakomeza kugira amagrippe, kandi turi guspendinga n'ifaranga usibye n'ico umwana agakomeza kugwara, ariko uyu muti warabafashije. Nta kindi nongera kubaha nyuma y'uyu muti. Rero mugerageze, dore uko abana banje bawufata. Baheze tuyiko tubiri, ariko uyu mukuru yanze gufata tubiri, afata kamwe. So rero guys, mukore mu rugo, muraza kumbwira uko bimeze. Murakoze, bye.